Sengap hang ni kumno jubab ke Atletico Madrid iau Julian Alvarez halal ke jingkwa jongu ban mi no naga klub. Hawaj naga liang jongu Julian Alvarez ula de ban kindu markmat bat manager jong ke klub Atletico Madrid ula pan paru ia kata ke jingkwa jur jongu ban mi no naga klub. Ke jing temu jongu ban mi naga klub Atletico Madrid ban lit penyeso no sya ke klub Barcelona. Kat ba naga liang jong ke Atletico Madrid pat kampat kwa bandi iau ni urang elekai. Kalat ni uru iau Julian Alvarez kum tahu orang elekai ubah kemsan tam jong ke klub. Kat ba nagleng jong Julian Alvarez pat ula pen pau ya kata kajing gitar jur halor kajing gitai jong ka Atletico Madrid ban pelaj no iu ni orang elekai jong ka. Tungin up sekwe pat kibor ke ban sawan lah tu Julian Alvarez ngyolat em ban mi no na ke klub Atletico Madrid lene kat Atletico Madrid kan om ailat iu ni orang elekai jong ka Julian Alvarez ba unomi na klub. Tungin up segwe pat kebor ke bansawan kat bana galiang jong Enzo Fernandez pat habe day pat ke Manchester City ke Chelsea kelebu ia kedor ke basis pak €4 million ke Manchester City ke day ban siu ke Chelsea ada ke kuat bantit yo ne urang elekai jong ke klub Chelsea kat bana galiang jong ke Manchester City pat kadang perkat jur lah tu kan siu em ye ni kedor lan kan kentaj yo Enzo Fernandez. Kat bahal baidai pat uprat Liverpool ke jinglik penyeso jong sya klub Liverpool kelak ban puno sya ke bekut haban nakaliang jong ke PSG kelebu ya kedor jong uprat Liverpool ha kedor ke ba sispa €1,000 million kat ba nakaliang jong ke Liverpool pat kampat kuat ban siu kat kini kedor sya ke klub PSG kat bala dadak jia baka Liverpool kan kentai ya uprat Liverpool Arsenal kade ke klub bahak madu ban yo ni orang lekai jong ke PSG Henry kebor ke batikina tu ngin apat hai ke bebat kebor ke ban sawan mentangi lepo hidup buku jong ke ni ke video lada pesinyok nat ban sengap ai ke jing support tu hidup ke ba subscribe in sekedu pada ke next video ko bless bon.